ki jing maham ki ba larangi shashkor ngin lat ba larangim shashkor in hap ban yap hagaji shukor jo baman te ga kerteng jong gari ga jini kai kalong balai ki sanarfna yau Jesus Christ don't lightly gidaw bala sanarfna yau Jesus Christ shashkor ba kabaning kong la sanarfna yau Jesus Christ halo ga dipna kadai nagadaw ka jing bishni jong ki reuniam yau Jesus Christ dan persisya nagaktian ka jong blay jongin yo puli Matias kalanong ka ba arpunyo kadkot ka ba katpra Matias kalanong ka ba arpunyo kadkot ka ba katpra kaktian ka jong blay ka ongkum ni naba ulatip bana ka ba shon kila aino yau kadikat kentian shon lafin pet na ka English Bible ka ong ka jing bishni namar haba don ka jing bishni ka don ka jing shon uso jong ka jing bishni ulong ka jing shon ti hagi ki por ben ba Jesus Christ udang don hagi ka purthai Jesus Christ le shibun ki kam ki ba khrao Jesus Christ open kia ye ki ba pang Jesus Christ open pet ye ba madla Jesus Christ open yai ye ba tko Jesus Christ open khoi ye ba pang yang tholi ban namar ki kamba bat ki kampla ki ba toj leng ba ka ti ka jong Jesus Christ upat ba babun ulay bud shaw Jesus Christ kat chabaw Jesus Christ ulet kanam kas klasapriang keleng bat ki bud ki pat ba belin bakraw bat kani ka jinglong ka jong upat ba kalapin bishni ki reuniam kani ka jingle jong ki brew ban ai jingero yo Jesus Christ kalapin bishni ye ki reuniam Hagapor bala kem yo Jesus Christ kem shimla yo daw basniu ruam wat upilat ulalengo uang kumno kumta fi wan shagani ke jakaban ya wan lam yo ni klem da don kanu ka kam sniu dei hang ta ken ba upilat usngo tho shai kedar pleng gini ki briu kilas kila kem yo Jesus tang nagadaw ka jing shon tang nagadaw ka jing bishni kadaw ka banding kong balasan na punayo Jesus Christ kadai ka jing bishni jong ki reuniam ako abanong ifi hagri ka ski hagri ka John Met kum ki banget uni umen sim bishni filan kamban tip 1:8 umen sim bishni umen sim shon umen sim yale persya wan now Lucifer usoitan ka Bible kaya tu ba men ba Lucifer upat kelas soitan udang long angel namar ka Bible ka ong ublay musim na thao soitan ka afin Dios ngo ya kende ken ma ba ublay musim na thao soitan ublay uthao yo angel ubadap da ka buram hapneng ka kerteng ka ju ka dei Lucifer pada ba ublay uthao yo ni angel hapneng Uday unong yalam ya ka jingro bat ka jingmani ha ka ba ha ka jingalam ka ju baro ki angel kin haban mani kin haban ya ro ya ublay bat ha ka jingalam ka jong Lucifer ka beneng baro ka we ka penbena ya ka jing khrao ka jong ublay baru Lucifer udan ya ka jing ai ha ka ban tem ban roi Habo Lucifer yad hakamat kazu lasawaki surjing tam ki babang. Hakamat kazu Lucifer ki don ki jing shai ki bataba. Lena ta kataw haki jing roi concert ki jubu ye ki digilat ki bapeni tenat haki pulpit mo. Ban peni tenat ya katuka stage santo. Menshua Lucifer men bau dan hapneng
Hakamet ke ju lapen pong de ki mau kordor. Hakaba nagi de ki mau kordor kila mi ki jing shai ki ba harukom ki ba itnat. Bat kasur jing tem ka ba bang ka ba sngau tenat kala mi na ka met ke jong Lucifer. Man la ka skiu ya lam ya ka jing ro bat ka jing bani. Hakawe ka skiu wang. Kumno yo tang ublay ka jing ro. Kumno ladangan syumno mangaya ka jaka ka jong ublay. Kumno ladangan syumno mangaha ka jaka jong ublay. Barha ka jaka bukan ong ya ki angel baro ba ki ro ya ublay. Kumno lada ki angel baro ki ro no ya nga. Kumno lada kin mani no ya nga. Kani ka jing bishni ka jong Lucifer ya ublay. Kalas tang habneng. Barhadir nang taga Bible ka ong ublay ula yo I ya ka jingbut sneo ka jong Lucifer. Ublay ula shop no yo Lucifer nabneng shakndo. Bat nadu ka taga kilemat artat Lucifer ubadayu angel rangba habneng ula kelalong usoitan. Tifilayo ay ka jubab ublay syam la thao soitan. Uthao angel. Reuniu angel haba ustang man bishni ublay ula kelas soitan. Parang aku apa nong yefiri kesi. Ki banget ki balong ki khun ki jong ublay. Laraki ailat yu men sim bishni. Laraki ailat yu men sim pihun. Lagi ailat yu mensim banyale persyak banlong long shun. Nganong yupi naga jinglong banget kin kelalong kinong buat ke jong soitan. Tadi na taga ni kesking ai pi ke jing kai da ke jing smokia. Bale. Naman kam mensim jong ke jing bishnihi kam day now blay. Ublay wangi syakri umdon ke jing bishni yanoru. Bible ka ong ublay ulong badap da gajing iyan. Uiyan yang habar jepi baru iyan yang kepercayai baru kawai. Hilawan ong yero yutroy. Kamdon gajing perkat sniu ha ublay. Blay wong ngadon gajing perkat babhana ka bentang jongpi. Kamdon kanu ka sniu ka ublay perkat na ka bentang jong ubriu wat ha ubriu lay persya ublay. Tenang kita ketawa di kesiu mentang aku afin ken mau. Ublay bangi syakri ulong ublay ubadap da gajing iye. Baladang hilong ki khun ke jong ublay. Hiron kam ban long ru ki badap da gajing iye ke jong ublay. Yero yetrai. Tekinong jam yero yetrai. Larangi kwa ban pensong bahayo ublay. Nganong ipi ngiha ban ker na umensim jong gajing bishli. Larangi kwa bansa narpnayo Jisu. Saba. Larangi kwa bansa narpnayo Jisu. Kumbalong ki reuniam. Ay lahat yung umensim bishli. Haga donut jong pi. Nangits kem ba ublay. Lengba ka ni gajing hikay. Pensngot ho ya gajing ma. Bad gajing syurkay. Jong kani ka mensim bishni. Kajing syurkay ka baningkong galong. Lucifer wadap na kaburam. Ula no iya ka na kaburam. Kajing syurkay ka baar galong. Ikalalong kinong ile persya. Yaublay. Kiriw niya magajing sisya kini kibriw kibatip ya ka hukum. Kibatip ya kaan. Kiriw niya kini kita kibriw kibabat bahaya ke sabatan, kibabat bahaya ke hukum ke jong Moses, kibabat bahaya ke jikai jong kaktian ke jong ublay, kiba pikir bahaya ke jing syajingit, kibam judu ya ke no ke jing lendiam ke bala hikai daw Moses. Tenre balai ki kelalong pat kibriu ki bau Jisu Kristus punya seriem, bat kalum jing tep ke bala supun pusarali lajrong resepo ke baput sudah. Nabar balai ke jingle ke joki kalong tangha ke basyabar. Syapo ke don ke jing penrem ya kiwe.
Siapa kadon ke jing nyau ben ye kiwe. Siapa kadon ke jing bisni yo Jesus Christ. Siapa kadon ke jing kwa ban sanar fna yo Jesus Christ. Kiriu niam, kinong yalam niam. Kilong penban kinong sanar fna yo Jesus Christ. Kalong kay gay bas ngosi. Kaktian ke jong blake ong proverb ke lenong ke bakat sao. Kat kot ke balai po. Kaong ini ke kentian. Sengap. Kadonut ke bakia kalong ke jingim ya kado. Henry ke jing bisni ke penput ya kish ing. Ke Bible kong kadonut ke bakia. Kalong ke jingim ya kado. Henry ke jing bisni ka penput ya kish ing. Ke jing bisni ka penput ya kish ing. Kawamot kom no. Kanu mo na pteng jong pipitep bafila ban song lagi tu kisuki namar fidon ne kish ing. Lagi i ubre baklam shi ing. Ubre baklam shi ing. Unum la ban yeng. Ubriu batlat kisieng unum la ban yad. Ubriu batlat kisieng unum la ban mare. Long tik kum ketu ke jan kabamdon jingbat. Abala pelat kabet senak hapo. Balai na marumdan sieng. Mengapa mapingi la ban yeng ala ban yeng hang ni pet ki atli ki kejat ki jonga balai na mangadon kisieng. Bila berkiu ni ulum nong rengko sanoron namar biang kisieng. Kaktian ke jong blai kong ke jing bisni ka penput ya kisieng. Kabamot kumno. Kabamot ubreu bal ailat yu mensim jong ke jing bisni unum la ban yat syaprang unum la ban yeng un kelon. Kios ngo, tinggal ngi roy try. Bon sen ngi perkat ngi shim sting yu ni mesim jong kajing bisni. Haba yu I ya kajing kentiu ka jong blay ya nur la ni kajing manha jong kiwe his ngo bisni. What you sting but mesim jong kajing bisni. Namar kat ba finang bisni kiwe kajing jot kalong ya pihi. Tadena tagadao kaktin ke jomble ki ikai ngi bangin long ki bas ngoret bangin long ki bre ki banang ban skohon bangin long ki bre ki bariu belai bangin nang ya ke ban skongo ya ka jingker ku ke jomble ya ka jingem ke jongi ila banong ye roy try ragi ti sifio ye roy try what I love you mit sim jong ka jing bisni namar uni mit sim jong ka jing bisni un penput ya kish ing ki jongpi. Kata kaya baong kaktin ke jong blame di baong mga. Upilat haba bishar yo Jesus Christ. Haba lawan lam yo Jesus Christ yo upilat. Upilat wangan bishar ke ikan. Ngam lap tiki kam snil jongu. Dakli mele yu malagasi. Ngapen kia bopang. Penko yu pang yang soli. Penya yu berko. Penem yu bayap. Pesai ki batngan. Bila dua ngan kumno ngan persitam yu yu brio ba klem le gnu nu basnio. Haga bakando wang to da fikwa palat ban sadar pnayu sabanar pna mapi ngate ngan thet no gakti. Ushim ka dabor bu thet ye gakti wang ngam dan benta ga jing yap ga jong kan jong ka snam ga loi loi. Kini ki Farisi, kini ki reuniam kiong. Ai ke senam kan habang Lord jongi bar ki khun ke jongi. Kalong ke ke bashir ke. Hadu kat ni mesti bisni uka dom ye ke khmat jongi. Wang made dep situ mat ye yap ki khun ke jongi rule ayu. Sanar fnayu. Dan sibun ki kemi ki kpa. Ha ga jing ya lenti babakla jongi. Ka jing yap ka jing tem kawan rusya ki khon. Tadena tagdawan ni kiski ko mentang ko afin sa skor ba. Ken ma ba ka jigem ke jompi hagri ko pertai. Kam day marway. Ka jing e donut jom uwe ubriu kawan ra e ka jing yap jogi babon.
Kajing donut jong pa kajing. Rai kajing yap ya kajing berokawai. Kajing donut jong kekme. Rai kajing yap nak benda kikon. Rai kajing kongo kajing pendam jong kawai kemensim. Rai kajing kerku sya kajing berokawai. Amen. Tikin orang roy utroy. Bagi samlah. Wan lam ong leyu da phai din manga tang manga labiang. Phai din manga tang manga. Phai din ma phi kindon gi wei gi basabot je firu. U Petrus u klam ong gi sanran ki parlok ki jungu u klam ong ya me gi litong do khabiang. Wa ngam tip na ga benda jong phi ngati ga litong do khabiang. Baro gi sanran ki ong daga wei ga sur. Ngaru ngiru nginyelai lam rengkat bat be. Kajing phai din jong ka kme ha ga yeng. Rai kajing yap iki khon ki kiti. Kajing phai din jong pa ha ga yeng. Rai kajing yap na ga ta ga yeng bro ko we. Dena ta ga dawa kin tujur ni pi. Yang scam how try. Yang scam ha ka nong rim jong ga jinget kabala aya piling ba kaktien ke jungu khnang ya ka pinlong ka jing ku shaki we pat ki ben sing ba kodor tingnong ya roi troi kata ka daw ka banding kong to gilik sa daw ka baar balay kila sanar na yo Jesus Christ ka daw ka baar fin shem ha ka gospel ka jungu Yohanes kalanong ka ba pra ka khot ka ba lai punyo Gospel ke jong Yohanes kelenong ke bapra ketkot ke balai punyo. Kekhtian ke jong belai kong kum ni. Ngatip bapilong usembai wa Abraham. Herefiya wat ban penyap no yang laba kekhtian jong akam yo jaka hapo jong pi. Kadau ke baan bagi sadar fna yo Jisu. Kadai namar ba kekhtian ke jong utrai Jisu. Kamshim layo jaka haga donut jongki. Hoy kide ki khonu Abraham. U Jisu ong hoy ngatip pide ki khonu Abraham. Pisgo sarong ba pide ki khonu Abraham. Pisgo biang ba pisgo hok pisgo khoy palat panikiwe. Na barang dong ipi ki ju nyoben ye ki we pat ki breo. Ki jukhot iki wei pat ki gentle, iki wei pat ki bre ki gentle ki jukhot ki kso. La penihap kerdang da ki ju iki wei pat ki jaj ben reu da ki kso. Badan ki ju ki juong ni kentir ba ki gentle ki long tangkum ki ding yap ban pen me susu ya geding per klan susu geding adu job. Ki ju ni ki bre ki ben nyoben ba iki wei pat ki jaj breu. Kisgo hok, kisgo khoi, kisgo la, kisgo jana helade. Jisu ang hoy tiri ki khon ki jong Abraham. Here ka jing sarong ka jong figari tang hangta. Here ka tien ka jong play pat kam sum layo jaka ga donut ka jong pi. Sangap an puli yang sesisian. Ngatip bapilong usembai Abraham. Here filayo wad ban penyap no yang Ngap. Filayawat ban penyap no yang nabaka ktin jonga kamyo jaka hapo jongpi. Kaktin ke jonga kamyo jaka hapo jongpi. Hagani geski wa mentang kwa ban ai fi ni gejungi kai. Kumno finla ban penso bayo blai. Pila ya ban penso bayo blai. Lara fitip ban ken show ya gaktien ke jong blai haga donot. Film la ban pesko bayo blai lara film don ya gaktien ke jong blai haga donot ke jong pi. Lara film shim ya gaktien ke jong blai kum kaspa haga jingem ke jong pi. Nanong ye pi pinlong kum u Judas uba penyap no uba sanar penayo Jisu uba deno yo Jisu Christ. Daga spa, daga ksiar, daga rupa, daga life out ligis by rupa. Ngamtip na gabentar jompi. Hatu fila shim na em ya kaktin ka jomble ka bakham kor ban ya ksiar la ne ga rupa.
Madan sibon ki breu haga kerteng jong ka spa. Ki ino ya ka ktien ka jong blay sharot. Yong le kumnu batenra ka kpo hana yong. Le kumnu ba habla tim dan porshu ban pulih tien jong blay ban ngap ya ka ktien ka jong blay ban le si ka jing seng room dan porshu. Dala desa ka por bo blay wong ngaru ngam dan porsho anda filayeng atmir jong gajinyap hangta nanong ipi ubriu balayeng atmir jong gajinyap hangta unsung thu bapleng kaksiar kerupa kanomla ban penim jero ujuda sudang perkat ba sisin layo kilai pau teligis bai rupa unlong ubriu bo huntam uba kementam ha gajinyam ondala dep di ujisu ulayo sisa kung bagi riuniam kila kular pan ayu ulara se yeng kita ki life out ligis bai rupa ulanyo ya kita gis bai rupa we ar lai sao hadu life ho ulanyo bun sir nganget daga jing kemen men sim bagata gis bai rupa kin penhun ya ga donot ke ju kat bau dang nyo kata kajing suk kanang janau kat bau nang nyo kata ga jing suk kanang janau aku jing suk sai padon kat ni kaspa ngalayo balai pham song ring kat ban nga Judas saga bakado yo ya ga jing hun bat ga jing kemen ulet syakidiki ramba niam ulet ban aitino ya ki life out ligis ba yong shimno ngamdon kam ne gani ini kiriu niam kiong ketu kadi ke jong me gila yakut melale ke ke bagi don kam ban bamenle ketu kadi ke jong me kam di su jong no aga bakadu Judas ong kenyo labiang ngam yo jing hun ngam yo jing sup ngam yo jing jubab da kadi ke spa da kadi life out ligis bai aga bakadu ke baja ulalet ban stin pasi yala de ulas stin pasi lade dala dep stin pasi lade ya kadi ke jaka balas din pasi Judas lathiet dagi ni ki life out ligis bai rupa ya kadi ke jaka balas din pasi kabamut komno kabamut ulat hit ya ke jingyap ha ke jing perkhat ju urnyo ya ke jing em kalong ke bas ngausi naman simla don ye ka tin ka jong blay ka donot ka ju ngaken mawi ka kintin ka jong Petras ka bangas no tanat ujisu oni ka kintin ha ka por masibun ki senran ki la ino yu nama ujisu plus udan bun mai ki senran kan arun ki senran ki bahajan ba renyo pongot ki senran udan ki balek ban syakri ya ka tin ka jong blay ha ka jing yalam ka jong Rehaga wei hagi singi ke bakado sibun ki senran ki la ino. Ujisu Kris upai show Petras wang ku Petras. Hatu meru men ino yanga. Petras upai si ujisu wang shanongan lek ko try. Hame ka don kaktin ka jingem bam jukat. Yero you try. Tingnan jam yero you try. Petras wang shanongan let hami kadon kaktin bam jugat Petras la ino ay kaspa ka po banleyu banyo ya kaktin bam jugat hagapon baga Martha bat ka Mary kila piang subhayu Jesus Christ lagi ka Martha kala bon kam hagi way pat ki kam kat baga Mary ka shong hagi kijat ke jong Jesus Martha kala knyum kala ong pet ke diga bre kam shimla ya rap yanga ong second rat kan ya rap lem yanga jisu ong ka Mary kala jit ke ba khamba lambat anam dan bala ban shim ya ka kalong ka ktin bom jukot kaspa nganong ipi kawan menta ka lek no la shai kaspa kawan menta kala ban lek no la shibet menta fi ong ngadon shipolak Haga shiklemat kawan ke jingpang Pilecha hospital ki doktor ki ong don kam prapolak. Shipolak jopi kam padam.
Tadai nak kedaw ha ka jingem ka jingi ki pre kanong ipi. Larangi persyong nong rim ya ka jingem ka jingi ha ka jing don jong ka spa. Ngihap ha ka jing syukor jong upaman. Larangi persyong nong rim ya ka jingem ka jingi ha ka ktien ka jong blay. Ilong ki pre ki badon jing kermen. Tignong roy utrai. Ong kam jam roy utrai. You don't come ya ka spa. You don't come ya ka pisah ke tengkal rangam dan pisah ke namla ban te petrol gi namla ban yawan sigi ke jaka. You don't come. Herela na ka spa ka kelalong ka kenrat jonga hadu bangam Yoshu ya ka por banyo sngau ya ka ktir ke jomblay la ka ktir jomblay kam yo jaka shu ha ka download ke jonga namala tap lup ka spa. Anong e pi de hangta kalong kain ke singliam. Kiriuniam kila sanar fnayo Jisu Kristus la kren syai kedaruang namar bakaktin jonga kamshim la yo jaka haga donut ka jongpe na khode figri geski go benta dongi nam sanar fnayo Jisu sashisien dongi nam sanar fnayo Jisu sashisien dongi long kita ken kinong ya don bentalem ya kan pendon burom ya ka kerteng ka jong utrai om ban sanar fna ya utrai lawan nong amen what I ba gespa kan pelong ya pi pen sanar fna ya Jisu naga daun jong gespa Judas sulaya lam nanti gidi reuniam ban kem ya Jisu haga jaka ka babiang e nanong ya pi ka jingriam jong gespa kalong nadu kepor jong ke Bible hadu ki por ki bamenta kejiwan ke jong try ke lahajan ngangets kem shashkor bhainga ngangets kem ba ublay uman ban kerkhu ye pi kerhai fendan shibon ke spa fendan shibon ki jingker khu herre shwa ba kita ki jingker khu kin toy ha ga jingem ke jingi tongin kin ma ba ga linti ke jong ublay kalong wat shua ya ke hima ublay hallelujah ya ki baro onsa ai lang tam kaspa ga lang tam kakali ga lang tam kayi ga ba sa ga lang tam kajingkon jingkhia ga lang tam kajang ke mga pong ga lang tam kapisa ga ba nabang jonga ga lang tam kari ka batam naka jingker khu ka baningkong ka bangalayo piang ka jingker khu ka baningkong kari ka jingker khu ha ka bakin jaman sir ka jingke dai ka ba im badu nongker khu jonga haleluya lada ka jingke dai ka ba im ka jonga badu nongker khu jonga ka long ka ba klan bat ka long ka ba scam ki lang tam ken bot na den yero yutroi kaduai Barangay babaru na pedang ju filong gi barius pa. Tangba larang ila bu ya gaspa haga banengkong ngadwai ba blem shimno ya gaspa wat ya ga badonro. Lesi filam nong kum nu kum ta fin duai kum kita gajing duai. Namar ka mensim ka jong pi ka khamkor ban ya gaspa. Ukhun sarang auria udon ya gaspa Henry penban gaspa kala penjot ya gajim ke jungu ublay namar bu ik pala di ukhun sorong auria ula shimno ya gaspa baro haga bakadu ula haban ya kini jingba ambat kisniang ubriu ba ya bam jingbam bat ki he ki han do siar do blang do no do jam ayu kwalut yolut berkhot jaddo Reha ka bakadu namar bagaspa kala penjot yu ublay uangan shimno. Puli kakin ke ublay fin sham ya kata. Om dan ba ai jingbam yu ka bakadu uhapban ya bam jingbam lang ban kasniang. Kasniang gari ke jan merat ka ba potam hagi jiu. Briu balai kini jingbam dai kini jingbam tang bat ka masiru dang biang. Dai kini jingbam tang bat kasiar dang biang. Dalai kini jingbam bat kesniang titip jingbam sniang gari ke jingbam kabala bread ki breo. Ke jingbam kabala tam kentat daki breo. Ngau snei ban perkat nam da kun sarong auria.
Rega Bible ko ang ula kendit ben riu ang ki syakri ukpa jonga kibam kejingbam kerhai ngapat hang ni. Aga bakadu wang ngan lej pai ukpa. Ban kan ong namlong su babet ben khot yang khon jong me. Penlong nga tang syakri jong me. Yai ngoi ublai. Yai ngoi ublai. Pulawan pai si yen. Eroi try. Ngayeng hang ni kumu syakli jong ublai badon ye kejing bakli nam tak mesim jong pi. What's go wan nom dom yang namar kani kejing duai kam dei tang ye pi ka dei la diru. Ngaju duai bun sim long try la daga spa ka ba meker kui nga ka pen jinga yang na me wan nom ai nga ka spa. Kabhai nga bangan don tang kabam ka jan ban phong ka jaga tia bangan tia ka labiang tang bangan ie jame khamba. Ai ngoi ublei bangan duai kita ke jing duai ublei mju ino ukur ku penban kambon. Tadi nak dah nak bentar jong piru. Lara fiklet ya keban wahat je ublei ku mukun sarong auria kan poi ke por. Afin salunggo pleng ke spa kalut pleng. Ngaramut kamlut. Fisa sotu anta. Tadi nak dah kum ki khon ke jong ublei. Ke bagadon kam hakiri giski ke long. In long gi berius pa hagatin ke jong ublei. Ong ke Bible tu in long ki man kerhai hagatin ke jong ublei. Yero yusrai. In long ki berius pa hagatin ke jong ublei. Lara fidan ke tin ke jong ublei ka ong kumno. Ublei wong nganom ino khon sweat ye pi. Nganom ino dalele pi. Ke kemi ke ba ai boy ni khon kala ban klet i khon renga nganom klet na ke benda jong pi. Yero yusrai. Hatu fidan ye kita ke jingkular. Hatu fidan ye kita ke jingkular. Kadang ye pi ki breu ke jong ublei ko pension rem ha ublei berharga jingat ye ke tien ke ju kenam kuslai ye ke jogari ke pertai. Ka bakado. Balai la sana pnayu Jisu. Sana pnayu Jisu knang ye ke baon pendap ye ke jing tubu jong ublei. Markas kalong ke bakatsan kadkot ka ba arfunyo katho ye gata. Kadi kalau ke bakat du Markas kalanong ke bakatsan kadkot ka ba arfunyo. Ka Bible ka ongkum ni. Kila sanar pna ya argot ki dakai du lem badu weish kaman weish ka diang jugu. Kum tala pendap ya kata ke jing tho ka balaong. Nyau yu lem bat ki nong palat. Ban pendap ya kata ke jing tho. Tu ki nong lang ban pendap ya ke jing tho. Ong biang ban pendap ya ke jing tho. Balai kila sanar pna yu Jisu kenang ban pendap ya ke jing tho. Aku apa nak kiri ke sini? Kum ki khon ke jong blai. Wat ju kuslai la ki pregi bishni fi. Wat ju kuslai la ki pregi kren ben fi. Wat ju kuslai la ki pregi shon fi. Wat ju kuslai la ki pregi pet ben fi. Kat ba fidang yai dan kat ba du blai. Ublai utep komno pan pendap ye gajing tumu ha gajing yom ke jong pi. Kana fi da nuksa. U Joseph Yau Joseph la bishni le ki men la jong. Ki men ke junu ki la bishni yau Joseph haga poru Joseph yo e ga jan ba pun rong no pa. Haga poru Joseph yo e ga jing pos niu. Ka bala kentiu yu na lor baro. Ki la bishni yau Joseph. Ki la sho ki la leben yu. Ki la mut ban penyap no yu Joseph haga jing bishni ke jong ki yu. Rega ba khandu ki la rai to yu no penyap yu ni di no yu sije. La dia yo Joseph penban ka jingdi ke jogi hinmen yo Joseph ka de ka jiga lam ka jong blai filam nang yero yo try dar ki bre ki bishni pi waju kuslai nama kata ka jing bishni ke jong ki bre ru ka no bishni pi penban kan ya lam pi ka ba chakalenti ka ba khamba Lada ki hinman ki jong Joseph kim bishni u Joseph unumpoi shari Egypt. Lada u Joseph umpoi shari Egypt unumlong unong sensyar hakari Egypt. Lada u Joseph umlong unong sensyar hakari Egypt
Unum la ban pendep ya ke jing temu ke jong blai. Tu ke dong roy troy. Hari ni ke siu bentar. Dan ki beri ke no men siu pi. Kerkhu ki. Dan ki beri ke klan ben pi. Kerkhu ki. Dan ki beri ke shod pi ke klan klam da ki klo kentir ba penmong ki ye pi kerkhu ki. Ha ke kerteng ke jong Jisu. Amen. Ujisu klam Timmy kita ki beri ke sanar fnai wong no wong ku pa to ma ye ki na bakim tip ye ke ai ke bakila le ki ju ki beri ke bang sanar fnai ki ju ki beri ha ke ski Pentecost ki wan show Petrus bedong ngin le kom no ban yo ye ke jing penem nama ki beri kanong ifi ki kela Datang ublay wala wujud menentasi kipam cegat. Lawan orang aman? Kibril kilaban ni je fi mental saya kilaban isi. Wat kuslai Kibril. Kibril kilaban shun je fi mental ke bakadu kin selong kipar lok ki jong fi. Kibril kilaban keren ben je fi ka wei kiski kinong dua ise na ke mental jonga. Dede tak tahu. Wat ju ye bon ktin but no. Long kinong kerku. Long kita ke ba map ye ki wei. Long kita ke ba duai na ke benda jong ki wei. Namaru blai utip kumno ba dalam leti ke jingem ke jongpi. Ila benong amen. Uji Sukris lau yai lema ke jing syakran ben. Lau yai lema ke jing syapen shitom ben. Reha ke ba kado. Hadin jong ke jing yap ke jong lo ke ding pna ke ski ke balai. Lakin tiu yo Jisu. Halor ke bedeng ke kendo bat ke dujok hiru baru ke ke kenyo ha ke kerteng ke jong Jisu. Haleluya. Balingi mani yo Jisu. Namai ke kerteng ke jong Jisu lakin tiu halor ki kerteng baro. Ya roy utrai. Jisu men bau dang ya yak ni ke pertai umjuang mani ya nga. Umjuang. Nama Jisu Kristus ya ikal ti ke baskoret. Redin mau Jisu Kristus la pendap ya kajing pa kajong pa jong sur ke bana pendeng gelawan kata kalong ke kerteng kajong kalong halor ki kerteng baro menta ki kitlit baro ki naban pla ki kostiu baro ki naban dam krup haga kerteng kajong Jisu. Haleluya. Haga ni ke janme kanong epi lalangi ya ke lenti kajong blai lalangi ya ke lenti kajong utrai ki baro ki jingja ki trailam ban pen bah yangi. Ke Bible kau angkum tak? Dan polis tanggawi ke khot suah begini dua ilang. Stis kong rom kalau orang kau pra ke khot ke arbu pra. Ketin ke jong belai kau angkum nu. Bat ngi tip ruba ki baro ki trailam ya ke ban pen bah kita ki ba it yo belai. Ya kita ken ki bala khot ke bakum ke jing tmu jong. Haleluya. Tengok jam ye roy utrai. Ragi ti sefi ye roy utrai. Haleluya. Waju kuslai. Waju kuslai ke ke jasa dong ke jingem ke jompi. Raba ublai u ya lambet ye ke jingem ke jompi. What we nyu kli da kli jompi ba ublai da nyo. Wei pukui ke sindam ke vishem ublai utip. Ye ke shong bat ke yang ke jompi ke kom ke sam ke chis pa lai pukandai. The day na ke ta kum ki khon ke jomplai. Tugin shania how try da ke download baro. Hari ke janmir ha ke penkot ye ke ni ke jing hikai. Wanung klep. Ke beningkong la sanar pnai Jisu namar ke jing bisni. Ke baar la sanar pnai Jisu namar ke ktien ke jong Jisu kap semyo jaka ke download jongki. Balai la sana pnai Jisu ban pendap ye ke jing temu ke jong pa. Te ha ke ni ke siu menta aku aban keliefi. Hatu pila ailat nem ye mensim bisni ban rung hadon jompi. Ke Bible ko wat ai jaka ye soitan. U Judas sulai jaka ye soitan din dala penjot ye Judas. Hagri ke janbir ga doai ba baru na peteng jongi inum ai jaka ye soitan. Ke Bible ko ye le persya ye soitan te un pet yap nangi. Haleluya. Te kedong janbir ro ye trai. Ke baar ai ba gaktien ke jomblai kan long ke spa ba ha ke jim ke jompi.
Nadu kini kesengi bentaong kaktin jometrai kalong kaksiar kalong ka rupa kalong ka spa koridor ka kham krautam haga jingim ke jonga. Filanang menbu yu trai khmat fen yu I ka buram ke jong blai ka jingim ke jopi haga sengi ke banwan. Demi ni jag lang ke por. Ni ai ngolang trai. Oh, thank you Jesus. Kat bikin ang iyang agri ke por haga sindoran kat ke jong blai. Jongin lej ya ke bangin wan akhmat kum bangilong akhmat jong blai. Ka kentu yepi daga donot jong ke jisngokia. Jongin lej ya ke ban ra ki kti bat ka donot jongi show blai badong try jisu. Ya rap yang abangan nam saknat pna ye metrai. Ya rap yang abangan shania haga jingalam ke jongi. Jongin ra ki kti tuai lang ke por. Hallelujah, hallelujah. Oh, try jisu ma I jonga. Kadung ngongo eme ablay hagri ke jamet. Yos ngo yagri ke tien ke jamet ablay. Kaba me ablay bala kren ke try jisu bakara haga jingem ke jingi ablay. Reshisha ke try yenga kmat jome ke ski ablay. Yerab ke try begin am I lad you met same jong ke jing bishni haga donut ke jingi ke try jisu bakara. Yerab ke try jisu bakara begin am I lad ke try. Yo sitan ke my cheka yo sitan haga donut ke jingi ablay. Long ke belong jaga be jablay. In long kita ke be yang scam haga tien ke jome begin le per shayo baman. Ban ngangit scam baman no yo cheka da lele ru haga donut jingi wepi we ke try jisu bakara. Ngadwai hagri ke ski ke try jisu bakara. Bagi rapi ke try jisu. Bagi la ablay bagi kin show ye ke tien ke jome kum ke spa ke bakara tang ma ke jingi ablay. Bagi id ye ke tien ke jome ke try. Bagi wad ye ke tien ke jome ablay. Bagi shim kordor ye ke tien ke jome ablay. Men sim bakho jong blay men ke try. Men shat bor ma miru men sim bakho ke try. Yerab mamegi ablay. I bore ki gutrai jisu bakara. Yerab ingi begin laban ngeng ablay baki ki baro ki baja ki trailang na kabanda bat pen bhai ki ablay. Kadong asngo e me gutrai ki ski masngo ki jingdwai ablay. Oh shaming ai ka buram bat ke jingero ablay. Shaming ai ka buram bat ke jingero gutrai. Melo ablay butra. Melo ablay badan bor ablay. Gadwai ki bangit baro ki jaka ki naksan. Nagawai ke por si koi pat ke tuai. Bangapan me ke ski ke tuai. Wan ai bagi bangai agri ke jaga. Kin ai jaga yo setan ablay. Re ai bagi bangai kin lang badap do men sim. Kin lang badap de ke tien ke jome. Wat ik ke bam laban wan agri ke janme ablay. Gadwai ke jing trei ke pla ke jome no ke jaga ki dan ablay. Bikin wat ke khmat ke jome ablay. Ngarang ek scam ablay. Ta ke jing pechak bor ke jome ke tuai. Baru ki laban yang scam. Bagi nam long kemudian jelas bikin payde nak gutrai. Henry gutrai yang scam hadu kata keski punya syambat me mark mata blay. Ngaiti no iki banget baro bagi ketien ke belapet akan download ceki ni keski. Hakik sangti ke jome gutrai. Ke buram bat ke jingro bat ke jingpunan buram baro ya syame batang syamehi. Ke blay shibur meskau ke jingduai. Hakik kerteng ke jong Yesus Kristus ipan. Amen.